Ini kaplim kacuk mo, kaya masaki hanya po biju. Lapay kanusin. Ya kani kaplim de la kami ibun sin hi tambang ai dai hi tang kaplim den den nomor ba ngaru ngasa sete hi bagi bakti dina norong de kaplim ru milik pen ibn ate sebarni juwai ibn mo bai de tangon tahi Ya, haba pipe ya kani kaplim ke kacuk seneng ka papi yo mo, papi laro ban ai lem yang ni. Kaji seneng de kalong bai kami kamsan kumbala dan kaplim mo nang por na te ni don te kajing ya mo kajing ya jan malong plus anin dal he ndang gila don la kajong kalok kemudawan haying imei kemudelong tum ki kun mai khan to kun balik ni mai khan no ngom ba kalong ngom tahi don kimya burom syukta Haba kani kaplim mo papi pede. Tang i marang ba i madiang ilong komedi ba. Saya pipa pidan yang ada kecing ketik penjauh aklang kumai mo. Kawai te min sayo ni ban simenta ngaju thang ni mga buah ba min sayo simenta. Kaju long ka ikai basong tanat namar maki kilalong ki star mo ni ka ada kasi jogi haki romantik banang romantik itu dan ki Da piyawan kanungut pan nasional piyawan pekerjaan yang dikaplim. Nga itu mene ngawan practice shot menin bagi pari molong di Semarang mentang going musik video ketika iman kasih dengan wan nga sah ni nang mansong di mene rang step ikut ni marang pa yung wan shaw yang ana wan shaw yang marang mana to pom mulai teh na post nung dengan shaw i dengan tu misal position ni Tak kubesi pun baca ni yang kacing lapor kacang pi. Pan nga mentang IP baca ni itu bahari si dah pong aktori nama ngai iba pilas tangpau mentaru. Dan ngaku akan man pen tip lemi ki perlok jong pi ne ki bahaya mahasam jong pi ne ki nong pet baro ba piladon ni kau ke musik video ne kau ke film bidang ap man ak iladi. Piladon ni ki film ki pangan saak te kata te da sekren ni kedai ke jong spai kata te naibing ni pai baru te YouTube serial ki kumpa musik video de abon kumpa ngama show dapat nyau batin mau dengan mau surat tahi de ngakat ipi baru ki baju kesan yang ini nanti support kunjuru yang marapa yang sewan sampai yang ke film yang teruni apa video senamahan ke arba dari Flash pun tak tu arma. Baju orang ini pernah